Muni buhaton ni Inday Vlogs kada Domingo guys sa buntag. Thank you, Lord. Mm. Yay! Mga blessings mga bintana. Abliha setting pangablis mga bintana. Thank you, Lord. Sumadalag sila to si Inday Vlogs, no? Joke bitaw. Inanay, Juding buhatong taga-aglaw ni Inday Vlogs, no? Basta mo mata. Labi na sa adang Domingo guys, siya ay manghipos, mangligpit sa mga higdaanan. Iyang hiposon. Sumanaman ko, guys. Oh. So, Malakong pilok na. nangablis bintana. Ay, wala pa pa na. Nilado ko sa bintana. Joke na. Open. Pila ka po ka na open. Tulo. Ay, guys, bye-bye guys. Maghikay nami guys. Bye guys. Maghikay na side ko. Ako maghikay. Bye-bye. I love you all. Don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you for this video guys. So bye-bye na.